Hozik ay takadorisi class 9 gi geography gi lesson number 1 ko kaino di yengzi India haibani India matang tamduri bani India matang tambaje khwagi matang yam gre yam da karma jaga dang tamgada ke hai matamda land and the people ni matang tamdui ne land nadi kaino koina land menamna khangye ta di land haije kangfa nai baga sapmani but study land haibje yaroi adi kari haigani hekanda lamjibu haibani and the people lam leita di mi leita bani aduna India jida tamdri ba singje kamgi matang tamduna kanda mafam amsung duga kaino mi gi matang tamduni aduna sigi keno jida video jida kai yawdagi hamtan da topic ahum kha cover tawani kai topic no haji yengzi number 1 da location and size haji simatang tamduni location haigadi kari haigi hekanda mafam haiga khangni size hagana kam chawi kam pai kam sangi haje simatang limusin tamduni mathangna kai mutam gadagi hekanda relief fibani relief fighter di kari haigi hekanda khwaidagi name bajiga khwaidagi wang bajiga ani jigi markta leiriba vertical distance koina relief fighter khangne ani duna vertical distance na akut atong anem awang lakpajina ni kari tawdagi hekanda features mayam sarani adugi features sing dune ba koina relief features na haiduje aduga last ta kai tangudagi hekanda structure gi matang tamdoini structure haibadi kaino mong matau haibani mong matau je kamai saktuino mong matau haipun the internal geography exterior geography mong matau hujik koi India gi physical features mong matau singje kamaina tam saraibno kamaina oireibno haibja sig structure gi matang do loimak sum tamdoini hafet chorak ba hairabina koina marung gi yengasi kainodi number 1 the location and size subjects the yengji har ju hai gre location ju ke no size subject ke no no ngon hai du jare aduna manung te yengaji kaino di location ko India ji kara wai leke haibni mayan na kaman lemen tamda kai han kai de leke de ge kanda southern part of Asia de le ko si Asia hai da bani Asia de le joini southern part of Asia de le joini 지금이거 저는 바로 아시아요네요. 그래서 아시아다 강들어디 그만 떠보니 시강들이 그만 떠고 되게 헷갈린다. 미분 그디 막나 강게다디 마기 coordinates 제 비례가디 강거네. 하디게너 latitude and longitude 제 코에는 남간다. 강도 품 몰래요. 근데 latitude and longitude 제 이행제. latitude 이행 맞단다. at degree 4 minute notes 하요. 그래디 8 degree 4 minute note 하라니나 kuigi India je ka wa chuan leke dagi haikanda northern hemisphere suan le ni bo aduga magi northern hemisphere gi extension je yengji to 37 degree 6 minute note sibog da kuigi India je northern hemisphere le re mathang mi yengji longitudinal extension am yengaji adige na 68 degree 7 minute east hai 68 degree 7 minute east hak matam da east hairani kuigi India je eastern hemisphere suan le re ni adudina karai buk sak ki habji yengji 97 degree 25 minute east pau chatle haji ke rosna longitudinal extension ne makhang yingji kayo de khoi India gi size se kam saugi hai matanda 3.28 million square kilometers away in height si khangri ko khangrabnina ma je kam sawi hai matanda world yo ina 7 largest country away endai ko adu otadi maki boundary hai de kaino magi neighboring countries singiga magi boundary line je kya oigi hai matanda 15,200 kilometers away. Aduga jingji magi coastline hariba coastline tadi kaino compulsory magi samudra mapan le batavani samudra mapan je kyam sange hai matamda 7,516.6 kilometer away in high yan dai ko singji magi southern tips e khoin khangba mathau yam tin tai mandi kaino southern tips e change togre sigi manjani ko koina khangda ya dei haje hana kari oiramge hekanda 2004 gi tsunami laktriya gi mamangi di koigi Andaman and Nicobar island da southern tip am khaklei kari haina koina Indira point and hai khangne sije koi 2004 gi tsunami lakpadagi maje under the sea legre adudi ujina kari oiragi hekanda Kanyakumari habisno oigre hana Kanyakumari sai kari hai khangrang gi hekanda koina Komorin harga khanram sees the eves the yagba ahen bakharam haike ko mun taw magi
South Eastern thangna kai lei South Western thangna kai lei haje khoi khang da ya de South Eastern thangna kai lei gi hekanda khoi gi Andaman Nicobar Island musung Bay of Bengal lei India gi wena ko aduga South Western thangna Arabian Sea and Lakshadweep Island lei Sigi matang ni khoi na location in size gi matang da khoi na tam ji loi doi ni ko sham na lu ni nga yaw te ko I fet chok introduction loina khoi na khangji ka sham du na khan gen matangda relief fayong lei relief faje hanjin jo high bringa ngasagi akut atong mya chung laktori bringa compulsory yang wanga maton tumanga kari kawi pa gan kari kawi plap makhat plap pa ni mangna pa na kai kawi lemung lebam thokmani yenga sidi ihan ham le je kaino mountain haibani mountain haktadi maton tumani wangjing wang maton tumbaje khoina mountain harga khangnei kamain tawani above 500 or 600 meter oigita di khoina mountain kawuni Matangda plesu mle plesu ju wang duri bini wang bisa matuan je fa flat wera ba mo je khoina plesu sar ka khangne adika plain sarang kaino fa flat level plain ko fa flat level area sing je khoina plain har ka khangne example loina khoigi Ganga Brahmaputra plain kaina haije desert sai dikaino lapless place ne nong je 25 centimeter makhada phangba jaga je kaino koina desert hai khangni 25 centimeter hai je sahi ngi ni ko adu ta di khoi gi desert singi khoi India da ani leiri kai kaino Thar desert hairunga Ladakh hairunga mathang island hai ta di kaino ma je land mass amani land mass da or land body amani magi akoi bajda leita di sing leita di khoina adu do island hai ka khangne I can acquire better in all direction that sing later ba adu khoina island haiga khangni adu tadi ko India gi island ani hayo haitadi Lakshadweep Island ga Andaman Nicobar Island ga haije sini ji matang ko hafet khangre manung thi ju khangre adubu yam very much important on Lakshadweep ke no structure gi matang de structure haje ko yo no gi like matang di plate tectonics na explain tawri but plate tectonics na explain to matam da Actually, happy party yengu Gondwana haibam yawani Laura Russia haibam yawani Tethys haibam yawani Geosyncline haibam yawani plate haibam yawani Remember some ne ko mandi kai no lecture yak matam da hana class 6 7 8 tab lemak shina tam gre haiduna na ya direct haijli ni adubu nei du tam gre ena samlak na hai kan haibdi ne kasu khalo no pa mamutan ne explain troke mun ta hauji ko sida khoi ni yengse Sikuigi structure je explain tong na magdam to kamera structure je explain tong ge hitadi magi laki matung ina ihanan da plate tectonics na explain to hai theory of plate tectonics hai mana theory of plate tectonics hai Sigi plate tectonics are direct kananta di kokngane adan ihan na koi na si plate tectonics se kamai oira kibno haje sar khongju sigi plate theory of plate tectonics se oira na bidang ta theory ani khakma na combine togi kai theory no ham tam da number 1 da continental drift theory continental drift theory habam le duga number 2 dana kai leke hai matam da khoina sea floor spreading sea floor spreading ja si ani ja plus tox na bni sigi plate tectonics oidoi je adubo si continental drift theory ke hano sea floor spreading ke hano khangta di capacity plate tectonics khangane Other than Haningzi, Quina, continental drift theory, Haningzi. Continental drift theory, Yana Butoki, Hagi Matamda, Kogi Alfred Wegener, he is a climatologist. Man Ihan and a man Putokigo, Kamina, Man Hajikano, continental drift towards the Hajikano, Tagam to the Silla, Shigain and Sally, high even. She Shigain Madringa, continental mana, Sabunana.
landmass amakakta lerami adugi giant landmass se mana kari harangi hai kanda panjiye harga khangran panjiye jigi akor bajida koigi isingna koisil laga lei hai sigi isingna koisil laga lei ba potse panthala sa harga khangne or koigi huzik lemon tamdana kai oigi hai kanda primordial Pacific Ocean harga khangne sigi panjiye haise ani thokno manam khaidoriba manungda low Russia haibanga Gondwana haibanga low Russia haisna northern lom thangmajini Gondwana haisna southern lom thangmajini ani jigi maraksida kasam kana khaibete ko haifai khaibagi mong manba si makhak leidi adugi si de kaino tetis si harga khangne sigi tetis si jida kaidogi haimatanda Angralen or koina low Russia Gondwana ani dagi lakpa river singna mondilomok tai tara kaino sediment man chingina fill up toga features am khak semi adugi features ta koina kari haigi kanda geosyncline harga khangne kyan tai ko adu tadi geosyncline de kaino long narrow and filled with sediments and haikane ngawno ko adugi si tuna koina kari harga khangna gi kanda that is si haibne man hai si we would have it khange ko man hai adi karino sigi continent je drip tawi hadi kaino nakonorom satkri haineba karam matamda ahum thokna matam khairi man ihan ham ji kaino koina late carboniferous matamda and carboniferous haja te kemtra te ko geological time period ne aduga ani subajna miocene matamda aduga number 3 jina early pleistocene matamda khaigri hai gan tai ko si khangabani na kham yingaje sa khaigre matungda hozik present day continents leije sumai leivani hai si khangre ko khangam matungdum yengaje si je khoina ke matang haino continental drift theory da hai manung thina khangre jai magi force atu kenta khalunu korna kan drift toge jo kichu khalunu kaino compulsory ena plate to this of hyper high trobane hyper chorak ko khoina continental drift sai je kaino hain bagi one masanda sea floor spreading haibong lei sea floor hadar kaino sea floor spreading dikana ihana pitoki he kanda Harry Hess ko nu pa khuna maji kai dei no Princeton University ni Harry Hess ko bujina man ihana pitoki kaino sea floor spreading ma haije kaimta nati khigi samudra gi leimai je spread to thuri karaida khigi khoi da plate ani ni swai lakhini horen plate ani gi sumaina tongan sa mafam singda completely man hande ko completely hack to just like to know tongan so na sekhaina ka da sea floor spreading to re aduga ahen ba so spread ro mina koi art che chok thupam thubudo chok thukte kai thuga gi hakanda trends ta thuga gi hai sini ja bunjala kanda plate tectonics theory ja la thori ne gan tai ko aldi ji plate tectonics theory ja la ji hai fet magi foundation sing da yengoro kai no di khoi arctic khoi level landform in continent sing jahan leram de panji ki ta leram mi have like the yobani have high gram ne khamani hoji je plate tectonics na mana kari har gi akanda plate che kai no tectonics subject kai no have si yeng je de plate eta di ai hai ki ai ke no ta kwa si khoi gi art ni khan let's say this in art ko sina khoi gi art ki layer om thole art ki layer om thole art ki layer sing jida kamai to ga sina crust ni sina mental ni sina core ni se crust ni mental ni sina core mune yong si Krasiga mental ziga anizigi marta nang lawa lairam kana khai adugi layer je khoina kari haigi hakanda astronosphere haga khane sigi astronosphere sibauda si cluster in astronosphere gi mathak bauda layer ba layer je khoina kari haigi hakanda lithosphere haga khane anta ka si lithosphere haga khane rabani na sigi lithosphere je mache kai thari mache tana kai thari sigi mache tana kai thaiba poche koina kari haigi hakanda plate haiga khangni tectonics haidi kari haino tectonicus haiba latin words gi derived from mani kari haina pertaining to bull haibe
pertinent to will hay cái nó signing ba hay bani cái nó signing ngam nina kamai signing ngani kabasari movement yom ta bani ngan tai ko kabasari movement yom bani na mana kai haram gi hay kan da movement hom tho na khai do me plate movement se kari ni ham la koi na convergent hay ma nên có divergent convergent divergent and cái nó juga transform hay chỉ movement này muốn hiểu gì sigi convergent hay gì cái hay nó plate chứ mà lại cái anh này the same direction the lạc mình rồi ở khối nó convergent plate movement hay cái khăng này divergent hay cái nó anh ấy mà sẵn là si khối nó divergent plate movement hay cái khăng này transform hay cái nó xong sẽ hay cái nó anh ấy cái nó slide tổng là sắc hiệu thiền chút thiền đâu si khối nó đôi ta đi khối nó cái công cái cái đó transform plate boundary hay cái khăng này hiện tại có ở đôi ta đi muốn nghe chứ khối gì plate sẽ mua xoáy lề là vấn đề plate mà khơi hoặc plate mà sinh lề bằng thông tra plate mà sinh lề đi plate mà sinh là kia suy mà khơi là kia suy cái hợp gì yên chứ khơi gì plate mà sinh ra kia suy cái căn đó tare suy tare hay cái nó major plate ní minor plate là 20 sub joy 25 sub joy ở đi nó coi là consider gồm gì यहाँ हम लोग कोई ना ले जाए American karena American North American haji ngaji North American plate nomor 2 South American North American South American ले देखो मतलब number 3 देना मुझे ये जो Pacific number 4 ना कहीं नहीं ये जो Pacific layer number 4 na koi na Africa number 5 na koi ni ji koi na Indo Australia and ko number 6 na koi mi leng yin ji number 6 na koi na Eurasian yan dai ko Eurasian aduga number 7 dana kai legi hai kan da kai gi Antarctica plate Antarctica mo gai jine si je cái nó 7 major plate ngang tene si cái nó si dom plate ani types ani khak nang lei ri kari hai na koi na oceanic hai banga kai ga continental hai banga lei magi type sing ko sinamo oceanic hai banga continental hai banga lei mo ne je sida oceanic chi kai no si khai je kai no type se based on origin de yenga khai pan aduna oceanic chi ke doge hai matam da mati made of basalt aduna kai no heavier than continental di ke dogi hai matam da granite soil ko agi origin je aduna lighter aduna oceanic ka continental ga ani je una matam da compulsory adumuduna makhara sangi ni continental na mastan la ka de andega adubo sida aina sadi high jida noina hangning nang ne sir how sa na tai ma sai gi plate tectonic siga khoigi art ki khoigi india gi structure jiga kai mari laina ge na ai hak sida khoina Indo Australian habunga Eurasian habunga letra moini gi origin je kai no yang kanda continental plate origin ne ata de yinga si somna kande Indo Australian plate na northern na smile sang fini ani mag se continental na to oivani na lam ya ma bani na ye khai nam tum da smile na ani mag smile sa kre ti wa khat kre ka
wangkhatlaga kai tawki hakanda world gi oina highest young fall mountain sagre shigi maram jani ka Himalayas are the highest fall mountains in the heights kentaraba adu tadi ke marksina sumaina fall thokra matungda fall thokra matungda sumaina depression am kak sumaina chemawe depression am kak chemawe ka sigi depression ina kamai tawki hakanda Himalayan mountains in the river la imagine no sel laga sediments me and deposit to sediment sing the kari hai ka khagna ge kanda alluvium hai ka khangne sigi sediment me sing jine hoji largest kogi northern plain and hai je or largest plain hai je ken tai ka adu ta di khoi India gi structure di matang dai fet khangba hawra ba gi sort lom na kai le gi hai kanda koina peninsula plateau na le nên đây có sự structure gì mà ta hay phết tận mình, cúp đi mà thằng next video cái này đi physiographic divisions of India hay sao, sẽ một cúp ta này khơi một tầm tuổi nhiều.